жакшы маанай менен бири-бириңерге ийгилик каалап учурашкыла. Gördünüz sonunda ne ekan? Жаман жагат. Бактыбек баштаган Кара суу 2 командасы, Алтынбек баштаган Каракулжа 2 командасы. Омин деп алакан жайып турат, Омин. О, кудуретті Құдай, кайрымдуулугуң менен батырлар ойнуна кирип жаткан балбан билектердин антын кабыл ал. Каракулжа нарк форма экен кызым. Бабалар мурас калтырган эгендердин бир оюну көкбөрүнү баштап жатып, Кудай алдында бул оюнга ак жүрөгүм менен кирип, эрежени бузбай так сактап, ак ойнойм деп ант берем. Омин! Омин, Аллаху акбар. Жаман музык. Жаман музык. Каракулжа 2 жана Кара суу 2 командалары. Убакыт кетти. Салам Кудай, Рамазан. Биз командалардын курамы менен тааныштыра баштайбыз. Каракулжа 2 командасы, команданын капитаны номер 1 Кудай сактасын, номер 1 Райымбек уулу Алтынбек, Карахан менен номер 2 Досмамат уулу Баянбек Тоготой менен, номер 3 Бакытбек уулу Бектурсун Сотка менен, номер 4 Кутубек уулу Жандарбек Залатой менен, номер 5 Жаңыбаев Бегалы Байсун менен, номер 2 Алтынбек уулу Алишер Калилим менен, номер 7 Бактыбек уулу Ыйманбек Оомат менен, номер 8 Мыктыбек уулу Мажит Намыс менен, номер 9 Адилет уулу Нуржигит Адидас менен, номер 10 Жаныбек уулу Азамат Миллион менен, номер 11 Баба уулу Темирлан Месси менен, номер 12 Карыбеков Жомар Чорник Пантера менен. Азамат. Анеме Кара суу 2 командалар менен тааныштыра кетели. Ортодон жеке-жеке орун алган турат. Номер 1 команданын капитаны Талантбек уулу Бактыбек Жылдыз менен, номер 2 Сабиржанов Даниэл Байтур менен, номер 3 Кубан уулу Нурбек Кулунду менен, номер 4 Жусупов Нурислам Шерой менен, номер 5 Рахманов Байел Байтору менен, номер 6 Токтосунов Курманбек Айсары менен, номер 8 Авазбеков Элзар Шторум менен. Ортодо жеке-жеке номер 7 Каракулжа командасынан Ыйманбек жеке-жеке менен Оомат менен, ал эми номер 10 Кара суу 2 Ажимурат Суркоён менен. Кара суу команда 2 командаларын тааныштыруулантабыз. Номер 9 Раев Шумкарбек Орус Аргымак менен, номер 10 Жунусов Ажимурат Суркоён менен, номер 11 Насир уулу Тилек Тору менен, Рахманов Элмирбек Тайсан менен. Чабуулда Каракулжа. Жаза мамына карап коебуз. İmam palvanda. Ay молодец, сал эми. Сал. Каракулжа командасынан жаза мамына чыкты. Уакытын карап коебуз. Бөл. Сал эми. Эчим жок. Салдана салды. Ay al ketdi. Каракулжа Бурайтасы, тарт ошодон катыктар. жана Каракулжа 2 Кара суу 2 командалары. Аутқа чыгып кетти, аутқа. Ut. Açman? Ula koyun. Ben dahil. Birinci tayımdın 4-cü minutaları Kara suu komandasından Junusov Ajimurат Суркоён менен, ал эми Каракулжа командасынан İman aldı, İman. 7 Рамазан, сен алтында. 7
Ыйман. Ыйман жерден алды. Бактыбек уулу Ыйман. Ыйманбектин атасы Бакыт. Мына шул ат майданда намыс талашып жүргөн балбан. Вакыт бар. Вакытың бүтті жасамалы. Бұлай сақта. Бұлай сақта. Бұлай сақта. Вақыт қарағыла. Телевизор-аты? Таштайым Алтынбек. Birinci dayımdan 5. oyuncuları. Gitti. Kralın sonu? Ramazan saldı. Ramazan saldı. Ben жоғарыда айтқандай, өзім Ne de? Ne? bilген балуан ағаларыма да ескеріп қойғаным, игілік парызым. Алтынбектің атасы Райымбердия шакадағы Ramazan karası. Қарақұлжадағы менмін деген балуандардың бірі болған. Ramazan ulaqladın mı? Bunday көтеріп тастадың. Есеп 1-0. Ha? Молодец. Bunday екеуіп. Азамат. Bastın mı? Қарасу Азамат. Номер 7. 2. Beşinci numara. Даниэл Азамат. Екі молодец. Қарасу екі командасы шабуылда. Жеті қаққа жеті. Ей, жеті дейін на. 11. Азамат. Екі команда тең күшті артықшылығын көрсетіп атады. Не oldu ne? Ha? Ne? Ha? Ay. Ортада жеке-жеке Қарасу командасынан номер 11 Dilek. Алеме Қарақұлжа командасынан номер 12 Жомарт. Жеке-жеке Dilek менен Жомарт. Черный пантера менен Жомарт. Алеме көк ат менен Dilek. Улақ жерде Bak desek betime uğrattı. Tak tak. Tak tak. Haydi. Aldırma. Номер 1. Молодец. Номер. Дағы номер 1 салды. Ha жоқ номер 1 mi? Номер 12. Қол көтеріп қой, кім салды? 12. Қарақұлжа. 1 айтып қой. 11'din аты. Номер 1 Алтынбек. Bir havadan dem alған. Bir-бірімізді ұрматтап сыйлаған. Салтымыз бір. Намызды бірге талашқан. Мына шындай ұлақты бірге чабышқан. Жақшылықтарда бірге сыйлашып ұрматташқан. Bir туған елбіз Азамат. Жерден кім Алишер? Алишер алды да, чейінден чейіп кетті. Алишер атты көмір ба? Наңғара Умар. Бокс. Ана көрі. Кя. Мұндан қарағыла. Емелін қарағыла. Рамазан қарағыла. Бокс. Рамазан жаман күшті да мына. Чиннің бокста шәткен мына Рамазан. Мұндан қарағыла. Ортада жеке-жеке. Бокс. Алишер тақымға басты. Az öyle kalat kara. Ыйман Азамат. Ыйман Азамат. Be vur beni. Vur. Aa oğlum aa. Алеме қарама қаршы ойнаған Dilek. Sen mi? Sen. Tak. Evet mi? Kim göt көріп берді Ыйман?
На, қара. На, Рамазан қарағыла. Алишер көткөрүп берди. Номер 6. Тұр, Рамазан. Алишер. Рамазан, ей. Рамазан. Калилин деген кайманатты аргыма менен Алишер чабуулда. Карагулжа. Коргонууда Карасу 2. Чабуулда Карагулжа 2 командасы. Удаление, хакер убивает. Алишер bir gol götürüp koş Azamat. Alişer Azamat. Gele iskender. Ortadagi boshqamiz Gökbör bo'yicha mıқты шебер Qanjarbek. Nega? Toychibekov Qanjarbek. Altınbekov Urmatbek. İsrailoğlu Muhammed Ağa. Mıқты Kalıslar. Kabulda Karasu Azamat. Номер 8. Elza. Torum'un Elza. Karasu komandası Kabulda. Saydın mı? Karasu degenler var mı? Karasu var mı? Kalban kalktır. Ne? Ben kalktırdım. Aldırağla kaldırıp veririz. Ramazan. Ramazan çekti. Kol götür. Ramazan çekti. Çektin mi? Ana. Ortada kaynadan çekemeyecek ha? Ortada gayradan Ramazan menen kim var? Ramazan Karagulca iki komandasından kaynadan Alevi İmanbek. Alevi Karasu komandasından Nomer 12 Elmirbek. Tyson menen Elmirbek. Umat menen İmanbek. Azamatullah kaynadan жерді. Mına şulattар 1.60 сегірегі болса керек, 1.60 аттан еңкейіп жерге жетіш тағы. Азамат Иман сол тақым қалды. Бақыт Бекұлы Иманбек. Бақыт, қаяқтасың Бақыт, қол көтеріп қойшы. Азамат. Имандай ұлды чоңой тарбиялаған саға рахмат. Sultan деген. Ona söylüyor atatma. Sultan деген. Sultan Birinci tayımdın sonuna gelip yetiştiği 2 minuta vakit kaldı. 2 minut. Karasu komandasından номер 10 Junusova Jimurat Surkoyon menen Azamat Jimurat. Karaguljadan Joa Черный Пантера menen çabуулda Karasu. Vay. Kuday sakta. Ya Allah. Canavar. Удаление. At şart durdu. Azamat Jimurat sağaдағы денсаулық қалаймыз. Қалыстың шешімін күтеміз. Karagulja komandasынан жазамамыға келді. Уақытысын қарап қойыңыз. İkinci adam уже не алады. Номеріңізді көрсетіп қойыңыз Karagulja. Номерін көрсетіп қой. Номер 8 Majid. Majid. Молодец тұрып. Жігіт ұрып қойды ғой. Вообще как burada bırak. Kabulda Karasu. Azamat. Ana kım ekanын киргизбейби? Jimurat. Жөнө карап келеби. Surkoyon menen Jimurat. Karasu'nun komandası çabуулda. Алып койду. 30 sekund vaqt kaldı birinci tayımdın ayaktashına. 30. 29. 3-0. Karagulja komandası aldı da
бара жатат. Биринчи таймда Жеңді биринчи таймда эле 3 салып койду. Кийинки таймда дагы 3 салып койсо 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Birinci tayma ayaklayalım. Bekzat, Maşıktırıcısı Alcimatov Almaz. Екінші тайм ойын башталды. Esep sanları 3-0. Esebiminen ikinci taymda жақсылығын айлаған başladık. Кагазын. Азамат, Билет билет аларга болсын. бергенден биздики ошолорго чыгып калса, ох, кайра улар алабыз. Эртең кайраштан келет. Ой, эртең. Ortada çekemeyecek ha. Келди. Узак келбиз. Охана. Karasuğ komandasından номер 2, Карабыз, ана бала. номер 4. Телепак эмес турат, желен. Karagulca'dan номер 4. Келди, келе калды. Jandarбек. Kutuştun oğlu Jandarбек. Ой, 7-нчи. Al Zaman kim götürüp verdi? Номер 7. Iman. Ya. 2 sekund. Bitti. Girever. Жазамалуу кир. Баягы чыгып калды эле. Бир акты жыгыта сүзүп анан дагы урдуруп анан кайра эле Саман урдуруп койду. Kayradan ortada çekemeyecek ha. хоп дегенде жат калды го. Дагы чыкса дагы албаш керек экен. Барым кене. Keyinki oyunga Karagulca жаштары жана өзгөн ынтымагы. Эртең 2 клуб алды. Ortada çekemeyecek ha. Karasu rayonundan номер 10 Junusova Cimrat Surkoyon menen al эми Karagulca komandasынан Кутубек уулу Жандарбек Залатой менен. Биз азырчы эртең күтүш керек да. Барабыз. Келгенден бирден аласыңар дейт го. Ар манерде бирөө сатат, бир жерде бирөө сурап атат деп. Эптин алып туруп, аптен алып кетем дейт. Туу ар жерде жакшы. Эки аргымактын тиреши, эки азамат эрдин намыс талашкан беттеши. Нерге отурсаң сен? Жандар алды. Койдум мен. Шүрбөп чаас. Кайрат жерде калды, Жандар аракет кылып атат. Кой бирди. Жандар оң такым калды. Келди. Келди. Кимге көрүп берди Жандар? Не деп? Келмеди. Ыйманга көрүп бериптир. Келди. Жандар кана Келди. Чабуулда Карагулжа, Келмеди. Келди. Коргонууда Карасу. Карагулжа 2, Карасу 2 командалары. Чабуулда Карагулжа. Ким Ыйман. Кана Ыйман. Кана! Азамат! 4-0. Ыйман гол көтөрүп койчу. Чаңда өлү. Углас керек. Азамат Ыйман. Кийинки оюнга Карагулжа жаштары өзгөн ынтымагы. Эки команда даярданыңыздар. Карагулжа жаштары өзгөн ынтымагы. Азамат! Азамат! Бегалы! Бегалы! Кана! Азамат! Уже 6-0 Беш. болуп кетти. 5-0. 5-0. Номер 5. Жаңабай Бегалы. Бегалы кол көтөрүп койчу Бегалы. Азамат. 5-0. Карасу 2 командасы эми чамдайт. Мына 4-нчү алып. Карасууну колдоп турабыз. Карасуу дегендерди кирип сүрөп турабыз. Алла калды деп. Жанана. Азамат. Уже 6-0. Алишер. 6-0. Есеп. 6-0. Финал. 6-0. Алишер кол көтөрүп койчу Алишер. Азамат. Алишер 2 жол салды. Ата бузактан баары Карагулжадан болот болсо Мен. Авандар келди. Oyun bulamında. Айдар экелер. Каной. Азамат Macit. Altında eken. Карадым.
Umar bir yakın şu an ya Umar. Алтынбек. Райымбек ул Алтынбек. Kana Алтынбек. Жеті. 7-0. Команданың капитаны. Алтынбек қолы көтеріп қойшы. 7-0. Алтынбек. Азамат. İyi oynasın. 7-0. Кейінгі ойынға Қарақұлжа жаштары өзге ынтымағы командасы даярданыңыздар. Есеп сандары жетілер. Азамат. Жомарт қана. Bir önерді көрсетші. Темірлан қол көтеріп қой. Азамат. Месси менен Темірлан. Азамат. Қарақұлжа қарасы дүргілерін ашылып шапқаны кетпесін. Жібой көріні, жаман сон болады, жүргалы болады, анам қызықты болады. Haydi! Canlar давай, canlar! Азамат. Жандарбек. Болотта. Құтыбек ұлы Жандарбек. Номер 4 саны менен Жандарбек айда. Ayda, o'sha jashtaklar. Ana aqshim o'sha jashtaklar o'shani. Bo'ldi. 9-0 уже. Қана. Ташта. Ата Азамат. Қарасудың ойыншысы. Қыл суырғандай суырып алды Азамат. Қыл суырғандай қой бая. Берші дегенде еле алып алды ғой біресе. Берші, бермейміз. Ақелші, енді тұра алып алды. Екінші таймдың 9-шы минуталары. Sizді қарап тұрам. Менде. Ортада қайрадан жеке-жеке. Спартыңызға берейін ме? Номер 1 Қарақұлжа командасынан команданың капитаны Алтынбек, ал эми Қарасу командасынан номер 4 Юсупов Нұрислам Шерой менен. Алтынбек менен Нұрислам қана. Оны аштым. Қана. Нұрислам қана. Оны екі трошу. İki tрошу açtım. Açtım ne? Қарақұлжа жаштары өзге ынтымағы. Акаси аяқ. Екінші таймдың 10-шы минуталары. Сәлем. Азамат. Ыйман. Улақ Ыймандың тақымында ғана Ыйман. Ыйман есеп сандарын толықтаймы? Же қандай? Қарасудың балғандары илешіп қармап қалды ғана. Судья. Көргенде. Ыйман қол көтеріп қой, Ыйман. Азамат. Ыйман, Алтынбек. Алтынбек. Уақыт кетті. Уақыт ұлануда. Алтынбек, Қарасудың балдарында қолда қонша қоша чапқыла. Ұлақ чейінен шықты. 좀 거기 가, 내 올까? 거기 가. 거기 가.
Ортада кайрадан жекеме-жеке номер 10 Карасуу 2 командасынан. Олжа эки Кайрымдуулугум командасы ойыны менен башталды. батырлар ойнуна кирип жаткан балбан билектердин антын кабыл ал. Балалар мурас калтырган эгерендердин өр оюну көкбөрүнү баштап жатып Кудай алдында бул оюнга ак жүрөгүм менен кирип эрежени бузбай так сактап ак ойнойм деп ант берем. Омин. Беттеш жакшы өтсүн, ырсыз болбосун. Өзгөн ынтымагы командасынын эсеп сандары жазылган. Келди кара форма экен, желетке окшогон. Ал эми кара кулжа жаштар ынтымагы жазылыптыр. Мына шудан айырмаласаңыздар болгудай. Айырмалап күйөрмандык кылып турабыз. Ya karavulda bir yapıyorlar. Karavulda bayağı çok oldu. Ketdi vakit. Hayır. Abu da yani. Şimdi ben çeşitli Avutқа чыгып кетти. Benim oldu. Кара кулжа жаштары жана өзгөн ынтымагы. Формалар окшош, бирок кара кулжа жаштар командасынын жазган эсеп цифралары ак сан менен ак түс краска менен жазылыптыр. Ал эми өзгөн ынтымагы желетче кара далыларында кара түс. Далы көкүрөктөрүндө ортодо жекеме-жеке номер 10 Алапар менен өзгөн ынтымагы Бек Султан. Жекеме-жекеде ал эми кара кулжада номер 4 Мамрасул. Чабуулда өзгөн ынтымагы Алапар менен Бек Султан. Атты кармап кой. Кудай ден соолугун берсин. Атты кармап койгула. Атты кармап кой. Ден соолугун берсин. Кудай Бек Султан шарт атыңа мен атын кармап келгенде чабуулда кара кулжа. Жүрүш кач кызым. Esep sandары açıl elek. Birinci tayımın 3. minutaları. Ali kimin atında oynap atat? Ali kimin atında oynap atat? Ortada kayradan jekeme-jeke Özgön komandasынан номер 1 Özgön ынтымагы командасынан Бек Казы Бишкек хайванат баргымагы менен ал эми кара кулжа жаштар командасынан азыр кеңкейип атат. Азамат ким бул? Такым калды кара кулжа. Номер 10 Абджапар Азамат. Абджапар ишенимдүү түрдө 10 такым калды. Улак чийинден чыга элек. Азамат Абджапар Азамат улак чийинден чыкты. Азамат чабуулда кара кулжа барбы?
Abjapar kimge berdi mana? Aliga. Kimge çıktı? Karabil menen Ali. Ulaqtaldı bu takımga. Karabil dedi mi? Корабль мен Али dedi. Önlüğü su koyup etti. Dalgardagı sifralарды окуганга болушунча аракет кылып атат. Биздин балдар бардыгыбыз аракет кылып атабыз. Мен размерим 2 ел. Sen Eldin'in koku. Eldin'in koku. Malenki kızım. Sizdeki fiyatlar ben. Alayım sırası. Карагулжан Алтынбек уулу Абжапар ышкырык менен жекеме-жекеде. Ал эми өзгөнүн ынтымагы 10 Бексултан алып бар менен. Абжапар алда замат. 2 саны тең 10 экен. Жекеме-жекеде Кудай сакта этият болгон. Ышкырык давай. Ышкырыктын неметпей койдуң аре. Судьяны Көрүнүп дыр деп кетет. Эки команда тең. Тандалма командалар. Ортодо кайрадан жекеме-жеке. Кайрадан эле Абжапар менен Илимбек. Alçak sırası ki. Tüp diziler. Абжапар алда Азамат. Азамат Абжапар өзгөчөнүн алдасына Абжапар менен өткөр берди. Ali. Nooruzга өткөрүп берди. Азамат Ноорuz. Ракета менен Ноорuz чабуулда. Карагулжа жаштары. Götür kızım. Birinci tayм 6-cı minutda. Ноорuz кандай ийгилик жаратат экен гана карап турабыз. 11 карайын. 11 2 караңла. Чабуулда Карагулжа. Otur kazacak otur ne kadar. Sөгүнбөйбүз. Азамат. Жетеле. Кана. Чабуулда Карагулжа, коргонуда өзгөнүн ынтымагы. Командасы чабуулда Карагулжа жаштар командасы. Коргону өтө күч экен. Коргону аябай күч. Ая, өзгөндүн ким алды? Улак чейинден чыкты. Тариел менен Бексултан. Бексултан алды такымга Алапар менен. Азамат. Улакты Бексултан такымдан чыгарбай алып калды. Чабуулда өзгөнүн ынтымагы. Аллады. Бексултандын балбандыгы билинип атат, карап турасыңар. Эч ким такымынан ала албады азыр. Алапар. Алапар кандайдыр бир элдин жакшы назарына түшүп турат. Алапар 1-2 жылдан бери biraz жакында ургутсун эми. Азамат! Атыгына болду. Kaç Кайрадан өзгөндө экен улам. Кайрадан өзгөндө экен. Өзгөнүн ынтымагы.
Бекқазы. Бишкек деген арғымақ менен Бекқазы. Охо, Қарақұлжаның балған балдары қармап атады. Қашырата қармап атады. Қорғонуда Қарақұлжа жаштары, шабуылда өзгөн ынтымағы. Birinci tayımın 10. minutaları esep sandары 0-0. Düşmedi. Onu uçtu. Бекқазы. Бекқазының артынан сая түшіп атады. Қазды үштіре жаңырды. Birinci tayımdın 11. minutaları esep sandары açılılık 0-0. Қарап тұрыңыздар. Уақытсын қарап қойыңыз. Yazamam bunu uақытсын қарап қойыңыз. Ой. Атты қармап қой. Тазамат. Қарақұлжаның ұлақсы. Ойыншысы бұл. Ұлақта ой, өзгөндің балваны. Өзгөндің балваны ұлақталды. Бірақ Қарақұлжалықтар ортаға қалды өзгөндің ойыншысы ғана кен. Birinci tayımdın 13. minutaları. Özgün ıntımağına sponsor biri Doğrumay Алтынбек уулу Абжапар Қарақұлжа жаштар командасынан жекеме-жекеде. Ал эми. Сразу ал. Номер 10 ал эми өзгөн ынтымагында номер 10 Бексултан. Ышкырык менен Абжапар, Алапар менен Бексултан. Экөөнүн тең номерлери 10 сандары. 10 номерлүү сан менен Манас Ниязовда чаап жүргөн. Белгилүү болгон бир ийгиликтүү сан. Бексултан болду. Алапар. Бексултан. Акыркы минуталар. Есеп сандарадагы деле 0-0. Рахмат силерге. Элге жакшы маңдай тартуулаган. Ушу силерге чоң рахмат. Қарақұлжа жаштар командасына команданын жетекчиси Нурмаматов Өмүрбектин атынан биринчи салымына 2000, калган салымдарына 1000 сомдон номер 3 Норус шабуылда. Қарақұлжа командасы шабуылда. Кара Норус. Кара! Азамат, Алемі өзгөн ынтымағы командасының ар bir салымына, ағасы Бақайда 1000 сомдон ар bir салымына.
Komandasының bir salımına Bakay Balvan'dan, Çınbaylık Bakay'ın attan 1000 somdan. Alevi Karabulca Yaşlar komandasına komandanın жетекшisi Nurmamatov Ömürbek'in atından. Ата? Ortada kayradan çekemeyecek. Тарқаның келдің. Al emi. Bek Sultan bilen Abjapar. Özgöndön Bek Sultan, Karagulcadan Abjapar. Al emi. Yikoten esep sanların 10. Yikoten Balvan. Yikoten atları mıktıken. Işkırık balına var. Oo Bek Sultan. Atlardı çoğu maktay turalı. İlgeri men uğçelem. Ağayda Bektaş degen avalı Bektaş degen balvan avanın uşulday alatı olgon değil. Hazır emi Jalpaktaşta uşul alat jarabata. Avut kayday ver. Şamolda Özkan. Bektaş'a. Boy. Yanlış balvanın balası. Жеңгилечи. Bakay avağın attan 1000 som. Ай. İkinci tayımdın 4. minutalarında Özgün ıntımağı komandası esep sandarını açtı 1-0. Karagulcanın birinci salımına 2000, her bir salımına 1000'den komandanın жетекшisi Ömürbek'ten, Nurmamatov Ömürbek'ten. Azamat Karagulcadan aldı. Vay vay. Kulak çiğinden çıktı. Ortadaki başlı kalız Urmat. Altınbekov Urmat. Urmat kol götürüp koy. Azamat. Bir nol. Ortada gayradan çekemeyecek. Abjapar menen Bek Sultan. Жоқпа трапка. Karagulcadan Abjapar. Ne kılan trapkanı? Ulan kolunu açıp koy. Şölünü koç. Özgöndön Bek Sultan. Karagulca degenler kol çapa alçık iş kıykırıp bana gel. Özgön barma. Bana uşunday kolдап turabыз, rahmat sizlerge. Azamat! Özgün Karagulcanın balası alıp kaldı ular Azamat. Nomer kança? Norizbek. Ulan den solun versin Noruz Azamat. Noruz Azamat. Atlar bak oğlu atlar. Kaldı. Hayradan ile ortada 2 nomer sanları 10 Abjapar menen Bek Sultan. Baya men koyu verip koyuyorsunday. Janına ket alsakçı. Ben bir yaka vursam bir yaka yeter, bir yaka vursam bir yaka yeter. Söz desem söz yeter. Kara tokoz mene oşuydu munda. Baylap koymanda turu öyle. Özgün barma! Uyda boş koy. Karagulca barma! Karagulca söyle balayış. Yürüyün gele. Bek Sultan sol takımga işenimli turda bastı. Jalpaktaştık balvan bunu. Az terekten bulup Jalpaktaştın az terekinen. Öyle. Bana sana büro karap kaldı gayrı. Al. Ay. Baysal gideyi be. Baysal jaktan yürüsün sen. Oldu vurun. Sor. Öyle eksin ben gideyi be. Baysal da geldi. Buradan bana takıldı. Karagulcanın balları koyu atağındaşımız. Ali iyilikler aldı da. 2-0. İkinci tayımdın 8. minutaları. Vay! Al!
Alay komandası, Özgün Karaşoro komandalары. Екі команда бет-бешке даяр тұрыңыздар. Çabulda kayradan ile Özgün. Çabulda kayradan ile Özgün. Kurbanuda Karagulca. Azamat 7. номер Karagulca'dan Nur Sultan. Oho, Özgün'den nomeri görünmeyle durat. Karagulca'dan Nur Sultan jetti. Onlar salsak vurdu ayttılar. Salganda sanılır. Bir yak açırı odat, bir yak koyuldu. Екінші таймдың 9 минуталары. Есеп сандары 2-0. Özgün ынтымағы командасы артықшылық алды да азырынша. Оха, сағаттар. 5. номер Özgün'ді. Davut. Limonчик менен Davut. Onuncu minutalar. 5 minut vaqt qaldı oyunun аяқташына. Alay Özgün Karaşoro. Çabuğunda kayradan ile Özgün. Alay Özgün. Alem Özgün komandasından Nomer 1 Bekgazı. Mamarasul Azamat. Azamat Mamarasul жүргіз attı. Azamat. Ulan şunu çekin. Ay. Bigarstan. Ona da tur. Ona 11'de tur. 11'de tur. 11'de ne saldı bana üçe? Bunday getir, bunday. Kulak çiğne çıktı bile. Akam kadar. Akam ben. 3 minuta vaqt qaldı oyunun аяқташына. Gömecek ekan. Az bire çıksa bire girer. Harelkam ne giriyor dedi? Baştal. Hayradan. Al. Azamat. Karagulca. Nomer 3. Noruzbek aldı. Ya Norzan bolsa jaman bakasın hemen. Tamam olmayın. 2 minuta vaqt qaldı. Sekirtip tuttuk koydu. Alay Özgün Karaşoro Asmotur'a gel. Alay komandası. Özgün Karaşoro komandası. Asmotur'a gelingizler, vaqt almangizlar. Ben Jalova kelgende birinchi Nurayşa kelgende aytaqa. Ben ko'tarib keyin Umar keldi. Büyükti. Şu geldi gene o. Kana işten balası. Kana işten balası mı? Bilmem. Men aşı bilmem.
Хорошо болсо ата. Хорошо байлоо. Ата. А жок, Рамазан колдаганы. Акыркы минутталар. Ата Рамазан. Норузбек ракета менен Норузбек улакталды азамат. Кандай болуп кетти? Улак кайрадан жерде калыптыр. 75 кала 17-75. Ата. Рамазандан сам 17-75ти. 17-75 кимде? Айма. 17-75 кимде? 75. Карабузда дегенде. Есеп сандары 2-0. Убакыт болсо соңуна чыгып баратат. Ол жагы көйгү бар да. Бүгін Қарақұлжа 2-0 есебімен өзгөн чыкты. Өзгөн командасы, жаштар командасы. Алай, өзгөн Карашоро командалары. Осмотрга келиңиздер. Кезекті ойын өзгөн Қарашоро 10, 9, 8, 7, 6, Алай командасы 5, ойындан көрүшөт. 3, 2, 1, старт! Уақыт өтті. Өзгөн командасы алдыға ийгилик жаратты. 2-0 есебинде. Эки команда тең. Урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөр, аламан улак сүйүүчүлөр, ошентип бүгүнкү болуп область федерация уюштуруп жаткан көкбөрүдөгү финалдык беттешке жолдомо алган командалар дагы бүгүн белгилүү болуп калды. Ошол командалардын арасынан Каракулжа жаштар командасынын капитаны командасы Алтынбек инибиз. Ассаламу алейкум Алтынбек. Жеңишиңер кут болсун. Сени биз Көкбөрүдө 1-лигада аябай жакшы оюн көргөзүп жүргөнүн көрөбүз. Сен менен кошо келген командалаш шериктериңе жакшы эле көндүңбү? Ооба бизде ушу сборныйдан көп бала келген. Иман, Алишер, эң көпөбүз. Алган 8 баланы жаңы тандап келип, Каршылаштар кандай оюн көргөздү? Бир 3 команда менен ойнодуңар же 2 команда менен ойнодуңар? Экотен аябай жакшы даярданыштыр. Ошо оңойго туруп атып, Алла насипен буйрук болду. Машалла. Командаларга дагы бир жакшы калуу тилек айтып коюңуз эми. Командаларга да бардыгы омак, бардыгы өзүнүн районунун маңызында келишти. Үйлөрүнө өдө кызыксыз барып, сана жешин. Алла разы болсун. Рахмат иним, силерге эртеңки финалдык беттеште дагы ак жол каалайбыз, күчтүңөр уткула. Рахмат. Урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөр, аламан улак сүйүүчүлөр, көкбөрү сүйүүчүлөр, бүгүнкү Ош областы федерация тарабынан уюштурулган 5-5, 18 жаштан 23 жашка чейин уюштурулган оюнда Каракулжа жаштар командасынын чабуулчусу Темирлан бүгүн бир 3 очко таштадың. Канча очко таштадың? 2 очко таштадың, машалла. Билегиңен күчүң кетпесин иним. Сен мындай жакшы ийгиликтер жаратып атасың. Кудай бурса сени высший лигада, 1-лигада оюндардан күтөйлү. Оюн кандай болду иним? Оюн тууралуу кичине. Команда тең жакшы өттү. Өдө кыска жакшы оюн болду. Жакшы. Кайсы командалар менен ойнодуңар? Мен 1-чи командаңарды. Карасу 2 менен ойнодук, Нокат 2 менен ойнодук. Машалла, машалла. Бул райондо ойноп жүрүп, областка келип ойногон бир аз кандай мындай сезимдер болду? Кичине кыйыныраак болду да, сары күчтүн ойын. Темпи башка экен. Жакшы ийгиликтер болсун иним. Сен чоң ареналарда көрөйлү, высший лига, 1-лигаларда оюн көргөз. Ийгиликтер болсун иним, кырсыксыз.